যত চিনি মেডি फ्रेंड्स रङ बेलायखेन दिबर जरानि हामबाय दिनै जों बिसेसके आं एडुकेशन इएम ककबरक ताय आदार्स चिनि इंडिजिनास लैंग्वेज नि डिपार्टमेंट नि आन ऑफिस नगो कैसा ककथुम पांदा माखलायलायखा आनि लगी तो चिनि ककबरक डिपार्टमेंट नि पीयू चिनि बरंग्राम ब्रिजेश देव बर्मा कम खामो जे फाइनाय 19 January 2024 46 ककबरक रिकगनाइजेशन डे जों पालायनानै थाङै दङ ताकलाय जों इको पार्क खमलंनि बिसिङाव चिनि प्रग्राम जों सेंनाय जों पुलियाव न सिनि 7:30 नि आखा 7:30 नि समायाव रैली खलायै चिनि अरनि गानागिनि जत स्कुलनि स्टुडेन्ट्स र टीचर्स र ताइ चिनि एडिसि हापांनि चिनि स्टाफ र नतयै कायसा कतर कायसा हिमबत रैली खलायै जों 9टा नि बिसिङाव चिनि खमलंनि इको पार्क गोसों थां सौहैनाय गाबोन तैनो जों शुधु स्टूडेंट बा टीचर्स बा स्टाफ रक सिमिया ककबरक डिपार्टमेंट सिमिया जों नायो जत लुकुरक चिनि मो खमलंग आमचेनि जत लुकुरक नबो खागोनां लुकुरक नबो खाकाम लुकुरक नबो और पांडाव फाइमाजोंना बागै जों विशेषके आं एडिसिनि इएम ककबरक हिसाबै आं बुंनो कयो चिना पांडानो मसनै रिनाय बा इनग्रेटर रिनाय चिनि बरंगोनां सीएम पूर्णचंद्र जमातिया आबनि लगे लगे जों तागलाय चीफ गेस्ट नगरायकरा हिसाबै जों बरंगोनां एलुपि लीडर ऑफ अपोजिशन चिनि अनिमेश देव बर्मा नो जों कयखा तागलाय जेसेरेपानो चिनि पांडाव फाइमाजोंना बागै अमा हाइक्लाय गेस्ट ऑफ ऑनर नावराय मतम ओंगै मानजोंना बागै चिनि बरंगोनां कमल कलई ऑनरेबल इएम हेल्थ ट्राइबल वेलफेयर ताई गोबां बिनि डिपार्टमेंट अबनि लगे लगे चिनि बबरंजन रियान ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव मेंबर एलआरएस एग्री हॉर्टी एंड फॉरेस्ट एलआरएस अबनि लगे लगे चिनि बरंगोनां जोक दलिरियान ऑनरेबल चिनि एग्जीक्यूटिव मेंबर सोशल एडुकेशन बनो बचों कयखा माजोंना बागै अमा हाइकेना चिनि राजेश त्रिपुरा ऑनरेबल इएम फिशरी एंड एआरडीडी टीटीएडीसी आदिनो फाइमाजोंना कयखा अमा हाइक्लायनो चिनि इएम सोहेल देव बर्मा ऑनरेबल स्पोर्ट्स इएम स्पोर्ट्स यट एंड आईसीए बनोबो माजोंना कयखा अमा हाइकेनो चिनि इएम बरंगोनां अनंत देव बर्मा बनोबो माजोंना बागै कयखा ऑनरेबल इएम पीडब्ल्यूडी ताई आरडीनी चिनि रुनेल देव बर्मा बनोबो चुंग्रिंखा स्पेशल गेस्ट आलायजा नारवायिंगै चिनि एमडीसी ऑनरेबल गणेश देव बर्मा ऑनरेबल सीके जमातिया आईएएस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमा हाइक्लायनो चिनि डीएम जमातिया चीफ लीगल एडवाइजर बनोबोचुं रिंखा गाबोनो नर्मतिनि जों मासाव दं बिसिंथै जे ककबरक जे लैंग्वेज न ककबरकमो अनेके बुझाओ द्वितीय राज्य भाषा माने एक नम्बर है बांगाली बांगला बांगला भाषा किंतु ना अब कोनो द्वितीय तृतीय नहीं करे लैंग्वेज इज लैंग्वेज न बने बागै जों ताकलाय एकदम खूब नायथावथाव नि बिसिंथि न जों गाहामखायै जों मो सालनो ककबरक पालायमानि सालनो जों गाहामखायै जों पालायनाय जों जतन ककबरक पालायमानि थमैया
যে 1979 सालनि 19 तारिख जानुवारियाव कक बरक जों सालायो कक गैया सिरि सिटिनि सिमि चिनि आमानि कक चिनु मानि कक जों सालाय फैमाने एकमात्र सरकारि स्वीकृति माइया कमानि अनेक सभा खेलायलायखिया जतन से सभा कतर खाइकुका आनर सैमाना 1967 सालनि सिमि मानि कक बै मा फोरोंनाय रोमान स्क्रिप्ट बै मा फोरोंनाय हिनै आसो बिसि कलक मा चिनि कक फैमाने यागुलो शेष पर्यन्त 1980 सालाव गोबां मा चबा केबो थैकस केबो थैरिखा केबो थैजाबायखिया आबोनि बिनिमयनो जों राज्य सरकारनो जों बाध्यता खालायरिखा जे कक बरकनो अरनि त्रिपुरानि भाषा हिसाबै स्वीकृति होनायनि बागै आबोनो तैनो जों तंथतक साथतक जामुं सुमुंनि बिसिंथै जों आदिनो पालालायनाय दाबो आंनि डिपार्टमेन्टनि जे पियु जोंनि बरंमोन ब्रिजेश देबरमा बावनो तैसा सानाय Blake Hambai, Sini Honorable Sini Sarno, Blake Naitoke brief Rika, Sini Taklai 46 Cobro recognition day, some bono Bahiki Palane, Bono Bokaham, Kaisaikanaka, Hypanang Kicha or Tekiza Manzuana, Sini Sar Geta Bo concerned department Honorable EM Hisabe, Bo Pandani, Asuk Hangnai, and Pandano Changsana into Sarsan Sagachini Honorable Senior Sarpuna Samajamatia Tai Narwai Okrangi Pamans of Pena Chini Position Triple Legislative Assembly Varangana name is Debuma Tai Chini Joto EM Rokunke Guest of Honor Sarsan Saka Special guest on Gaisini Orani local MDC Sabe Sini Varangana Bonis Debuma Bumans of Pena Tai Chini Chief Executive Officer Sini Sarsi ke Jomatia, Botonai, Tai Chini Chief Legal Advisor, Borongka special guest on Chini Department Secretary Hisabe, Deputy CEO, Sini Sarboduli Narankol, Bohonkai, welcome speech Narangai. Nkai Taklai Sarsan Saka, Blake Naitokai, some Okobrok de no, some Palanin Nayo, Nkai Abunibage, some Taklai, Okobrok de. Sudah sung cover de semi palaya Chinera sung khorok noi borok no award inai Radha Mohan Thakur award teke seka All India Lal Tripura award angka borok ni bumung to sung tak saklai sok thogya ko abo kise confidential matter jara phagi siwana borok no sung chini edisi ni torof theke rang 10,000 ritrak memento aike borok no ro tangeri male borok no ke bong ni je Chini Kok Borok ni literature side ba hukumuko borong ni samung no naye abo select lai jau nge taklai chau ma tabo thaimia ko peba sang abo chini next generation no tebe encourage ni bagai sang ediche hapang abo Kok de brum brum abo hake award ro nge taklai tebo tongthong ni kok nge sang tak state government be compare khai ke borok ni sai sing kucuk saklo tong haniman tangi mali chini boy bo publish kebang sini tagzora 170 lai tongkha phia o dinabo sung hane he 15 ta boy sung release khlaine ebong 15 ta boy jotono roman script besija kok borok abo release khlaine engke aboni bumur goro tong korbo ber joto boy sahar jakha bongni bisingo chini bukuk sobitani tongo kangnei engkai chini takok ositni bo kaham suyo bini kang tham tongo Ngai Swamir ni tong kangsa Siwa Bharata Tripura bo Olindor Lal Tripura ni no basla bo khub kaham suye bini bo tong kangsa ngai Biswajit Deborma ni bini kang ni tong te kise Omita Deborma ni bini bo kangsa Dr. Priti Lota Deborma bo College University of Purung tong bini bo tong kang bini kang ni Lipika Deborma ni kangsa Biplop Deborma ni kangsa Dipro Kishore Deborma ni kangsa ai khlaye chini Kangsiba bijab taklai sung okobor dewo sung release khlainai abono karigo sung sarai rong encourage khlainai ni bagai sini drawing competition tongo sir engke sini kok borok poem no sung aro khnar engko borok no poem nei abono competition kokdam aida engka ai ke sarai rong sung
tebo sini cover pordan bagai encourage khai tongo cover deni bisingte ke te kesa ke sini folk music college ni srungnai jo gor ba dino bong ni je traditional je uniform sungu gor go kaham kai gonai perform khlainai ga bhai ke jeng pura go naja ngai te kesa kai sini o program sini cover language development committee ni chongjal tongo aro ni jot member ono bosong khobor ka bor go finally cover kha bor go phaibiana ngai khorong award di bor to tongnai no ngai o writer go tongnai ngai sacheng sar to sam saka sini o khumulung gana gini ni student no bor tongnai ngai teacher khumulung is ni bisingo klaija 100 jon teacher no song khobor kha ngai bor go tongnai ai ke sini program motamuti kaham nungana ngai khumulung folk music college ni bor to sabnai no ai khlai sini program kha khlayo kaham nungana ke boni bagai no rong no जोंनो सुबाय दंमोन बागै जत मीडिया रना आं एज ए डिपार्टमेंट नि पिउ हिसाबै बा सार नेङैबो आं नोंनो पाइपलाय हामबाय आंके आबसुनो आंनि